إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bir tuğanımızdan soru geldi. Эгерде намазды дарасыз окуй турган болсок, динден чыгып кетебизби деп. Негизинен биз адамдарды динден чыгарууга эмес, динге алып келүүгө аракет кылышыбыз керек. Бирок кээ бир амалдар бар, динден чыгарып салышы мүмкүн. Бул маселеде мындай карайбыз. Эгерде бир адам намазды дарасыз да өтө берет, дарасыз деле намаз окусам мага сооп жетет деп динди шылдыңдоо максатта окуй турган болсо, динден чыгып кетет, имандан чыгып кетет. Тактап айтканда, ал адам даарат жок экенин билет, дааратым жок, бирок намаз окусам намазым өтө берет, сооп мага жете берет деп динди шылдыңдоо максатта окуй турган болсо, анда албетте ал адам динден чыгып кетет. Аллах таала өзү сактаган болсун. Андай туура эмес амалдардан өзүбүз сак бололу.